BBC Solar Z mai Peaky Blinders sami sol how to paber Thomas Shelby chuan Birmingham England khopuya lal a shot ani bermaya ama hi ain choina te en chuan misual turulu tuktak maya ni angti oi a har hial zokani a chan chu puan thui thiam takin coat suit nal tak a thuine na in duan zarawangani mase hi tutenge Peaky Blinders chu engwangin nge Britain na misual Paul hlom ber an ni na chan ole tun tuma chuan BBC serial lar Peaky Blinders lo pian chuana atak tak mi ta chanchin le engwanga he geng hi din nge an ni kan soidon ani kan soichon main khonga in min lo subscribe lo te khan min lo subscribe ve turin ka ngen chuwa chon comment le like le share mol kha min lo thengil sak lo don nia like le comment atam te hian phurna le chona na sa tak min pe ve thinin thil hmunom le bengwar thlak tak tak ron ti chuale min ti chak thin ve bok ani kumzabi som pakwana lai hola chuan Birmingham chu industrialized city thang duang takania aming lema po Birmingham an ti hial thrinani hetin irwal hian are theite ro an ra thein sumde chu ahar sa hleya chu wangin he masona le thanna na sa tak hian in su asolna chi sang aron ken tel thungani Peaky Blinders te hi street gang ne in kumsang khazare somre ta tanga kumsang khazakule somin kar thleng khan Birmingham kot thlera an che thina heti hun la hian pickpocketing chu ezon na tlang lon takania geng te atlang pui thuin middle class atanga mira theiber kan ti te din nin kumsom pani tanga kumsom thumin kar te ani hlomani upper class ho hne na tangin norna anasat ema wangin police ta sonin poisa khelna hmun tele no pangtual chaina hmun te chu vilngor le sualin dan khir tak tak kan siam bel thau maya chuta tang chon mi hausa le mira theikar akak na sale zonani kumsang khazariat le som nga chawa no pang geng ta chonin an ma ni rabe tumtu ta chu dauletin an geng minga po slogging gangs ti an vua hei hi Birmingham sularon chau tran dan chu alo ni tani Midland Police Superintendent Spear chuan heti hian asoya kumsang khazari somsari le pani khan rol thar rual geng chuan Birmingham hun then kha chu antiral khel thai ema kartin deuh tho report an ton thin thua soitel bokani complain lo tamna ber chu Birmingham veng pani Chipside le Barford Street atang tani in rol thar rol chu heng venga te hian kalin tukver dar thlang te vom ke sakin tong kam che pui mangin an aw vak thrin ani Birmingham Daily Post point het hian asiaka kumsang khazare somsari le pani khan rol thar rol chuan dor lian deuh le changjorna dor tukver te chu brick le lungmanga an vom thu an tar langa kumsang khazare somkua aronin her chu meu chuan geng ta chuan in pickpocketing tinan kutlak mi rele kutho an ching chho than ta ni kumsang khazare somku le panga heng geng ta hi an hminga Peaky Blinders ti an lo ni ta ni heng hun lai hian Peaky Blinders ta hi geng zinga ro chuan tharum tho hrat ber le intel khom thaberan nia Peaky Blinders te hi Birmingham veng te ro te atanga ron chor chuak ni in he geng lo pian chuana chan po ra thei luat wang ani deuh bermaya an pol hi kumsang khazare somre chho bor vela din nin kumsom pahnia tanga kumsom thum in kar te ani hlomani poi khoi tura no pang roi te chu an ti o manglo te po in lo ti mai theya ma se sola khom sangai po khanin ana tho sak turin no pang arwai ve thin thawani kha record chalan dana chuan Midland Police ta chuan in mi panau pang kumsom pathum mi David Taylor chu silai akena wangin an manti achuanga kumsang zakule panga gang member Charles Lambona an man po khan kumsom pani mi lekalani gang te hianin no pang roi an poiti lawang bokin upalam roi po an poiti chuang lawa Peaky Blinders member Thomas Gilbata kumsang zakule palia an man khan ani po hi kumsom thum le pareta upani thoni West Midlands Police tan Gilbata thla an lak sak tumin akuzung tang akim lo thule akhupa ser om ti muin chuta tang chuan sangha zuara e song thina ni ti a hriat thei an ti ne dan lam keng ko tu ta chuan in ruk le thil ti chiat wangin Peaky Blinders gang member imuzat manin thlaria chungot zela an tan tirin an zinga chuan Gilbata po thel vea Gilbata biki an man chan chu tharum tho wang ai main mi buma dot asoi thin wang ani deuh ber zokani chu wangin sangha zuar tu chu ani lo ti chianga hepa hi in lo hre chiang lo to pani he thil dang kan soile main
hemi te engwangin ngai Peaky Blinders tia an ko na chan enge sia ni reng chuan engwangin nge an niang misual torot hian hetiang ming mak deuh hi an put an ming sia hi an lan ain aril dei mai kan soifia main West Midland Police in Peaky Blinders member tak an signature thuam no in bel chunga atha an lak sakhi en hau phat te ang u Kiki Stephen McIkian in atha hi kumsang ka zakule panga a an lak sakania he lukhum achung phek mathlok nei hena male ageng member puite thil sual ti na konga nasa takina pui thina ni an lukhum mi bizo chuan sap lukhum kan ti ang khani in heti hun lai hian hetiang lukhum hi Peaky ti an soi thina ni geng member te hian an lukhum chunga mul ziana thui betin chu mi rok nan le som nan an mang thina hei wang hian an geng chu Peaky Blinders tin riat alo ni tani he an lukhuma mul ziana an thu ro khi an mang tang kain mi hliam nan te mi zainan te le achang chuan hun dai tak khom hul hei theilawa mi siam nan te an mang thina ni historian kal china chuan BBC show Peaky Blinders siam tu te hian he geng chanchin tlema zong riat diklo an ne tia ama saberin BBC show a chuan Cillian Murphy chu akhai pa ber angina lan tira mase atak taka chuan Tommy Shelby hi a omlo ni an phua chop mai me ni helo po an thria su le pakha chu Peaky Blinders dik tak ta che thun lai hi BBC show a chuan Peaky Blinders te wang lai hi kumsang ka zako som ne tanga tar lan ania mase atak taka chuan Peaky Blinders te wang lai hi kumsang ka zare som kwani thungani kumsom thum dorin adang lam tina ni chu mi ne na in dopui pakhat chu kumsang az ko samsari le panga atop ti ang velania tin Peaky Blinders sen an lukhuma mul ziana an thuin ti po hi china chuan an tingai lo ti tlat thungani awan buai thlak takem engzok nge dikpo a hriat than thei do don lo mole kumsang az ri som kuwa chawa khan mul ziana hi minol pui man lani lovin aman po ala tau hlea hemi kum hi Peaky Blinders te Birmingham an set nan wang lai tak kum khani tual tau gang chu rathei wanga gang din ta hian in chu tiang man ruwa min zangina an nei phak lo chu ral thomatan an man chu arinom chian lo ne chemte khoi thle thei man kha afu thei zokang an ti thei ain ang reng bok sia historian David Cross chuan he an lukhum mathlok khau tak hian a hran pain ral thum dang ama molawatia gang member te chuanin an mi rok tum poisa nei nga mel dewa an hria da chu an maya an lukhum mathlok khau tak mang hian nadawin an tau chor maya chu chuan an mi rok tum ta chu thil mu thalei theilowa siam thinin chu hun tak chu rem chang ala in poisa emo an thal sung thei tur thil an chu sakta thuinani hengai da hi china chuan in trom pui vele lovin angai dana chuan Peaky Blinders ti lo pian chuna chu geng ho in chaidan changkang no tuk wang so kan renga an lukhum manga mi mit an ti del sak thin ti ang reng kha chu man lai thon thu phua chop mai ni atini a soi zel dana chuan kumzabi som pakwana chawa khan lukhum phe khau hi Peaky tin an soi thin ni in Blinders su Birmingham trong tu da Birmingham trong tu leng ni in fel fai taka in sei te soinan an mang thrin ani anina taka chuan he trong kam hi tun thlengin Birmingham a hian an lamhanga chu wangin he geng hi anin chainal thei ema wangin heti hian an ko po ani mana cross soi nge china soi hi kan rin zokang kha ka chu mimal ngai dan ni ro se thil pakhat historian ten Peaky Blinders sungsanga an pum tlanero anin chaina changkang se thini geng member te hianin an ngonga seal scrap frangin ulf jacket cha deuh an hatrina chuan han lua lukhum la rem em phek nal tak mul ziana thu rukna na an man thin chu an khum tel bokani chu tianga tan chuan an mang tak nge mang tak lo chu hrelo maila khum chu an khum he ani kot hler geng mi suam thra tak te hi engwangin nge hetiang kherian anin chei historian David Cross soidana chuan Peaky Blinders te hian hetianga in chei an thlanna chan chu an ruk na konga ati lan changkan pha wangani an mi rok ta chuanin an poisa chu engata na man nge ani ti an thria chuan an ril rupo anom deu an ring te poni mana le thum no hian mel lan dana siama chu tiang bukin mei chele mi pa po chu mi om zia chu kanin chei ni hian min tilang so om lo theine chu wangin Peaky Blinders se chau hi Victorian Birmingham in chainal an nilawa an bial nu te point an ti dani ron zui vein thom an tole changkang deuh anin bel ve thrinani historian Philip Gunderson a chuanin an bial nu te point an bial pa te ti dan Antonin thom an to tak anin bel baka pal thi te an ora sil romol te an keng thrina ti ni van doi thak takin
thom thoman tole changkang tak tak in bel thin ma se an bial pa te kutero an tuar fo maya anin chaina na kentel pakhat ani chu mai che pakhat chu ni chunga alungoi lo ni chuan asikin anek reng thinang che mi padang ibelai amunga che ni chuan a pe thre hau lowang che ti ni hei hian ati chan chu mi mol chu engang point in ti changkang tum ma se mi mol ani reng tho ti a soi thum wang ani maltaka anin chaina chan dang le chu anen elpui geng dang tenen anin share than theina nani chu wangin an elpui gang dang te chu anin chainal vak lo tura ngayang Peaky Blinders se chau hi Victorian Birmingham misual role oman ni lawa he ko thleri an elpui the slogger te tual chaina mun ani ve thong bokani the slogger te hianin an geng ming hi an ral thuam ngai nat ming choya an phuanin chu chu kong khren lian deuh Baguls na ya an mirok le suam te vuak na an man thin ani heng geng hi cheap side slogging geng tia triat an ni tel bokani slogger te hi police ten anin tong teu ther hle maya antirnan kumsanga zare samsari le panya article ti chuan heti hiana ziaka visual mi zali velin cheap side huam chunga buaina na satak siamin mi an rok baka mitam takin an kut an tuar tina ziaka he chanchin bu hin aziak or vedo po ani mai theini anua article suanin thunai tu ta chuan he thil tlenga hian mi pathum chi an man thu le pani chuno pangan ni thuan tar lang le a mi then khat an channel min en se an ti wanga athupui en chak dewa an tiang deuh hi ani melani Peaky Blinders te hianin West Midland police criminal records an nga hle a court report a alanda na chuan Peaky Blinders te chu dot serfa tak a hu hawa zu rui chunga kot thlera wa ching mi vei vak rui chunga tongkam ngayom tak tak a fiam ching an ni a anina taka chuan Peaky Blinders te hi mir thei om thadu lo mi suam mi rok le buna siam that te an ni a geng member te hianin siam te kengin an lukhuma mulziana bet siam tak thuin hanin chumi mang chuan mi an ti buain an rok thina ni mase Peaky Blinders dik tak te ero geng khat lekan ni lawa Birmingham a chuan geng emozat piang chuakin chung singa chuan Bruma Gang Boys te Daniel Slogger tele Wainwright Street te omin an vai hian Peaky Blinders noi veka oman ni a vengtina McDonald's omang dawin vengtina geng te naw chi sang tam tak omin McDonald's nen andang lamna chu tilui na in poisa an chu sak thin chu ni McDonald's nen andang lamna chu tilui na in poisa an chu sak thin chu ni kumsanga zare samsari le pathum khan Birmingham Daily Post chuan geng pani in hodeu deu in bei chung changa ziaka hein phek sul na hi Bradford Street geng le Park Street geng te in kara chuak ne in geng le geng in kara in ti boina heta hian ain tran don chawani kumni nuwa Allison Street slogging gang chuan in captain thar na in an ho hian geng dang pakhat William Small uta Billy Small le WSMW tia an riat bok te an beya hemitum hian Small ucha chuanin an hmel ma geng member angmoza chu kongkhren bagul mangin na takin an luwa a hliama tralan nei tumin Small uta chuan khatianga a chet vak na chan chu anun na a hum him theinan le mani in ven na cheta vak ani ti in atang ve thlatane magistrate chuanin athu soi chu oi sakin a chua zalen ta ne ramchin in chuwa geng member te anin ti boy fo ta ka chuan tual chunga boina an siam man ta meulowa chup tak chu Birmingham a cheng te tan chuan naral hit phoi ang hlo ani thung sine kumzabi sampakuna chawa khan geng ho anin nuling ti hi thudik tak ani te me maya a mero chu BBC sowa anti chuang hi chu ani sialo ni kumza chuang kalta West Midland Police tin Peaky Blinders an mante record en hi chuan Peaky Blinders te hi an soyang aro thable sual chu ani sialo ni entirnan dan keng ko tu da chuan in kum sampakuami Harry Fowler chu bike aru khral atuma wangin an mana anti member thau Stephen McNicky lapo dor roktuma alu ru ka wangin mana ni bokani BBC mewe an chanchin chuatan chuan an poi khoi hi achuti te lu lawani min an ngai lut na chan jok ni lang chu an lukhum kara mulziana an thu ruk manga mi ta suam le rok thina nga thon thu an phua chok wangani dikta ka soi chuan Birmingham ko thlera hian geng emozat ani ti boy thina chutiang jinga chuan White House Street te the Aston Slogger tele the 10 artists te po an telani hengeng ho po hina mailo tak vek ni in TV show langthon sela chu visual turu kan ti vek turang khan ni a ma se hengeng ho boy thak tek na lai chu an mel ma geng dang be turin an lo tang ro le de thin lai tak he ni kumsa ka zare somre le parukhan Rockland Birmingham geng member sa chuang fe chu kong khren le brick mangin anin phek sual chiam maya
an insual ti top turin police an cheta ngai pha hian ani historical culture na chuan heng geng tam tak ta hian an hming lema Peaky Blinders ti put an phuatia kumzabi som hi na aron in chua chuan Birmingham geng chet velna chu atla niam tial tial ta hei achan nia lang chu kumsang ka zere som ko chawa sarkar chuan thanla tharin kholaya insual mai thin rol thar ten eile bar ko nga maso na an nei thainan matharan lak wanga ne an pol din chuanan le an khosak dan tlema zong kan soi thuak to a tuna chon tu tenge Peaky Blinders dik tak chu khoya tang lo chor chuak nge ti te kan sei ve thung twang Thomas Gilbert hi an pol khai pa bernin akha tokin ahminga thlak renga ahminga thlak phone chan nia lang chu thu nei tu ten an man thei lo na ni in ahming dik tak chu Thomas Gilbert ni ma se Kevin Mooney tin an thrilar zo kani Harry Falls apo hi ahming lema babyface Harry an ti thina aging member Stephen McNichol ang dawin Harry chu cycle ro ka wangle mi ina alu ro ka wangin kumsang ka zakule pali khan manania an man chan hi internet haini sale Stephen McNichol atenen in ang reng ma se anni pahni hi chu tlakhat lek jela an tang thunga Peaky Blinders tak tak ta chuan in poilian thama an khoi hriat ani lo ne an poi khoi ta chu thil ho thamte te ne in dam kho chu an du wanga chu tiang ti chuan ni ma BBC so poilian tham khoi ang le in rel fel anga an lan tir hi chu atak taka chuan an ni chialo dawani BBC so episode 1 khan Billy Kimber aron langa ma se atak tak rama chuan Billy Kimber hi omin ahun masalama chuan Peaky Blinders memberan trina ma se anua Peaky Blinders chu asanin Paul Thar Birmingham boys sadinani mifing le phakar takani angin kumsang ka zakule soma Peaky Blinders chu rabbetin athun huaya om tirta atak tak be chana movie an siam te po hi rin thlak lo om nual don ti Peaky Blinders te tang hena chiang rengani engpo chu ni se kai ni ho lo boi ve na turom chuang lo ni soile soinu Tommy Shelby hi atak taka om lawa hi chu phua chok mai ne Peaky Blinders zoiral dan po hi soitur tam tak aoma mase tun tuma chuan kan soi vek seng don lo ne ama kan lo soi to ang khan ra thaina wanga rol thar then khat phei chu rol thar ti avu tlak lo tam takin an ra thei lu ta wangin geng somin an nun kho chua thainan ruk le mi rok thlengin an ti ni kha amer chu sarkar le mi hausa ten an thil ti dik lo hriain mi noi nung jok ten masona an nei thainan le aizon na pa ngai tak an nei thainan ma an lak china chuan geng chena chu nep tel telin mi puite po ral muang takin an che thei phani Peaky Blinders ya khovelin a mel hria ta hi mitlem te chong ne in chung ta chu an how to pa le amazing lab tu Thomas Gilbert te David Taylor te Arnett Hanis te Harry Falls te le Stephen McNichol te ne ya an ma ni mi hring na mi sual an ni big mi alawa amero chu mi hausa le mera theikarin hlat lutuk le mi hausa le thil ti thain dul mul khat phura cho an elain mera thaiten mai al an enani se chuan du thlan tura fang ve emane BBC so a Peaky Blinders an chin an ti chua hi tam tak dik lo lai om ma se tam takero thurik ani thungani atopna na ka soile do chu engmi po ni la ire thayemo I hausa ni mo lekha thiami ni mo jigle chhir thim lo ini mai thaya mishing hian mani to ka chapau na kan nei veka mi hnuai che om kan du lawa chu wangin kan ram le kan nam siam tha tur hian kai ro chu kan om lo ti hria in kan ram nei chun te ro ten ma so na achan thainan thei top chua hi mitin ta ti tur kan mo phur kan duty thil poi mo takani ole khat izong ka tun tumata na video kan thlir haule thei ta chu ne ya remchang ma sabera video ngai dom tak tak le hlok thak boxi ron ti chu le fat kan tum don ania